Scholarship Sports Stadium Independence Day lom na hun man ni in FCS and CA Minister Pukela rin lian at kwalian ni a Scholarship Kochung Office shang ho tu de tom ngai bol shwai tu de len wi chanem takan tela paret contingent som pokwa anin lanbok ani tukin zing dari at kanwaring ti SDO Civil Complex sa India Independence Day chon ho thing taka manani a Independence Day lom na hian SDO Civil Pul Rebel side ro kwalian ani ngorta ka zonan ni nu in ramthar veng tlangwal tui tla derwang cho tukin zing dari at vel khan anni chibai ule noel vanarwat pui kani a tuna chon chanchin thar kim changzokin ngai thlang Scholarship Sports Stadium India Independence Day lom na hun man ni in FCS and CA Minister Pukela rin lian at kwal lian ni a Scholarship Kochung Office shang ho tu te tlom ngai po shwai tu te le mi pui chanem takan tela paret contingent song pokwa nin lanbok ani Kwalian Pukela rin lian at Independence Day lom na hun zoram le namzalen na nun na hlante harsa na shang tuar hwa ma ramta na mi in petak tak tetan zanalan tir na hun poimo ani thu soin India khwale tui kan ni angin ram mangai na thinlung putura in tuai thar na hun tha ani thu soya obena laka zalen na nei tura shiom na le tuar na na satak patlang ngai te chu theihil mai lovin thang thar ten hena zalen na hlut zia shil shetu ni zel turin kal khom te acha ani Office Tarhon ani to bok ani Scholarship District Chumbi ka yan New Ponds siam na ni zati samsari na na pe chu ani tawa Running Ponds ni sompa pasali na pe ani to bok ani Fisherman Sons sa chu ko som na pe ani tawa Iceland pakhat san ani to ani sagati siam na hanjuri sin i pati siam ani to ba Baluiko promotion of recreational fisheries general something saying Moy siam chatum alpok ani ipuiten tuidiang na kan itinan PhD department chuan nasa takin maara Minister chuan Scholarship District chunga sarkar kaltlanga mason na kalpui shang tetar langin chung ko sing ruk ne na sarkar flagship program SCDP mangin first phase achan puina pe kan ni thute simhuya oildi po buntura malak na akalmek thute le khotlang in rail bona te chakle zwal turin eledin hnuaya VC house za somnga sak tharle somkwa pariat sak that na tho ani thu soi chung ko sang khat za somni pariat ne na sanghadit enkol na turjan puina pe kani thute ran enkol na changplunga om thai na district veterinary hospital buildings thar honani thute le agriculture department horticulture le KVK kaltlang te a kon thok tu te thleng phak malang na kalpui ni dan te tar langa Scholarship District chunga zirna ti mason nan CZS Higher Secondary School building sak that na kalpui te DO quarter sakte pangbal konar MSS school thom that na kalpui ani thute asoi MLA LADS mangin mun shanga infiam na munti changthlun ni thute MJ Press Club sak na thote zirna in shang thom that na tele in kalpona kong siam ani thu Pukela rin lian chuan soya heng mason na rural shang ta hi anei tu chumi puite an ni angin changkai taka mang turin le nei tu ni na thinlung puchunga enkol zel turin mi puite acha bok ani School parade contingent zinga St John's Higher Secondary School in Loman pakhat na an la an armed contingent atangin Mizo Air Squadron NCC Government Diakon High School ten Loman pakhat na an labok ani tukin sing dari at khan waring ti SDO Civil Complex sa India Independence Day chu hlotling tak manani a Independence Day lom na hian SDO Civil pularem ruala sai lo chu khwal lian ani tukin sing dari at khan khwal lian chuan India nampuan zar pot pharin zana chibaya buka India nam hla sak ani bok khwalian chuan thu soin Independence Day mang tura kal khom zong te chunga lom thu soya India ra min zalen na anei thei na theitop chwa tu Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru Netaji Subhash Chandra Bose Sardar Manapal Patel ten mani in phata zalen na ata na lo bei tu zong te nun na lo hlan tu zong te zana chibai an buk non le ani ati He huna hian varin te khotla nga department shang te NGO shwai tu shang te VC le media lam te chu an khotlang mason na turata na lungrual taka thok ho turin na soma in kung kai na chale tho ho na chatak nei tura chan la turin na som ani
khwalian chuan final e thiang hlimna konga hmala zel turin Independence Day lo makal zongzong te chu asoma waring te thiang hlimna le faina konga thei top chua ke pen hawa tul thu a soibok khwalian chuan single use plastic chungchang soin man khat dai plastic chu khapna ti chwa to ani angin he plastic hian Mizoram leilunga ti chena sa hle a waring te ya po man tle man zira chulani ati waring te khotlang kong pui kama in sagna bungrua chi sang sang balu brick rod te da ani chin thu soin kong pui le twal chung kong te chuwan tlang munani a za turani ani ti soin heng te hi a chen athen thiang hlimna hna thok dona road protection squad din a malakan tuma khotlang shwai tu VC le NGO police tenen ma an la hodona ni khwalian chuan remna le muana nei chu a hlu hle a kan onaw Manipur omte chuan har satna an to awangin minron bel meka remna le muana hi a hlu in nei zel turin tran kan la ka ngaya Mizoram churam nuam ani zel theinan a chunga cheng te po kanin lungrwa la ngaya theitop chwa turin mi pui te kan in som thara borak thalo le ral mawng lo nuaya ramin ma son theilo ti hachang tu te kan ni a har satna la umapianga po in lungrwala sarkar ngai chang chonga ke pen hau turin mi puite asom thu asoi Independence Day lomna hian twal chunga sarkar na thok sang sang te ba ka NGO sang sang shwai tu te VC le media lam te antela hun man zo hian refreshment tui nai tak ai hau ani kon pui le hor to gi kong pui chu NF railway construction ten siam that nan thok dona hewang hian additional SP Pudevita chuan lir thei tlan dan tura shiatir na siamin August ni som pakwa atang ni som ni pakhat sang ni som ni pathumin kar chung le August ni som ni paruk atang ni som pariat sang ni som ni pathum chungin chun lama lir thei tlan phalani lo tia tarlang phalna bik nei ni lo thupek zom lo te chu danangin an chunga shemna lekko ani don thu asoi ngor taka zonan ni nu in ram thar veng tlangwal tui tla terwang chu tukin dariat vel khan mu an ni pathian ni chhun dar som pani a sim hui lei hnuai ngal chom kaya aizol ram thar veng tlangwal pani lui ta tui tla te chu tukin dariat bor vel khan mu an ni tui tla lan man puya kumsom ni paruk sanof ro khu male la ro peka kumsom panga sanof lal pek moi darwang hi antlak na atanga kilometer ni borvela mu ni in anin hlat lutuk lawa tukin dariat rik ma deuh khan la ro pek arwang hi mu masakani a anuwa lal man puya rwang hi dariat pel shata mu zui le ngalani ramthar veng branch wai me shwai tu de soidanin voin tlai dar thum khan vui anni Chiteveng Government Upper Primary School Management Committee chuan anvenga sikul an nei chhun siam thatna atan poisa tho tura anveng mi tengen na anti chuak Chiteveng UPS Management Committee chuan kanvenga sikul kan nei chhun chu atlabal to maya sarkar atangin fan kan humumal theilawa tuna hian pindan bang siam that ngai chu siam that dan kongzon ani anti anei tu veng nu le pat hne na manirem chana ngang sum tho turin ngen na siam mai ni se ti in an rel thu tar langin chite UPS Management Committee chuan local council atangin sum tlem andonga local council atanga an sum don bel chana an hian manirem chana ngang tho turin veng nu le pat te an ngen ani sum tho theita chuan tun thla August chungin pusila zom liana president branch wai me hne na emo lalma chwaneral te headmaster hne na emo pek thei ani anti chite UPS Management Committee chuan zirlai nu le pa zirte tu le veng chung nu le pa ten an veng sikul nei chhun tan hian anei tu ril rupuin theitop chhuat tlang turin an ngen ani Bolpui Community Hall a MNF Tuiria West Block Political Training nei ani a he huna hian puke vanal ava MNF Treasurer chuan thu soin mi puiten thil om zia le ani na dik tak an shia da poimo zia soin ZPM chu district ina an thom alen hlerwalin an mi le sa mi poimo tak tak ten an ban san chur chur thu soya an kaldan phung chu adik lawani ati MNF Treasurer chuan ZPM leader Pulal Du Oman Pulal Denga Aboral Laya Athu Soya
pulal denga anga leader tha mizo zinga anom loti asoya ni ti in pudu oma hian MNF azom ve lain ani chu thu soi mi ani a ani na po pelo turati ni lain reilote om nuwa ani na thar general secretary chu mang thiam lovin high command enge mozat alo thunun mana MLA candidate turin mitam tak alo tiam manti puke vanal a vana soya MNF dik tak chuan khatiang thilten om kha anti ve ngai lo ati tui real bial tu MLA pukela dong liana po in kal khom te chu chan thara poi mo zia shilin an hna chan pual te cheu tho chada poi mo zia soya thamong taka om mai mai hun to lawa zoram tan chan an lak apoi mo zia soi MLA chuan abial mi pui te tan party thlaibik nei lawa kalzera tum thu soin abial tan thei to pa chwa tur thu soya pathian le mizoram ta na thok an ni a kongeng ki ma pathian du da na an kala poi mo hle a party dang soi chat ai chuan an bial tan enge an ti ve thei ti te chu anin shat sia na chu hle ani ati political training hi tuiral East Block MNF Vice President Puwanal Thanga na kai shwai ani Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Lok Sabha MP Pusila Rosangan NDA Sarkari Toklo na motion at thop thua soi chu rin harsan ti thuan soi nimina thu chuan siama MPCC chuan Parliament a Manipur boy na chungchanga BJP kai shwai NDA Sarkarin Toklo na soi hawani khan Prime Minister Narendra Modi thu soya Manipur boy na chin fel na lam hoi engma om lo awanga ep to party in tel khom India atanga MP10 Parliament an chwa sanawangin Speaker in voice vote mangin thuthuk na asiam ti tar langin Pusila Rosang apo in NDA chut na lama chuchungin voice vote lak line sarkarin toklo na motion at hop ni na in soya hei voice record sha tur om lawani anti MPCC chuan Lok Sabha MP Pusila Rosangan Central BJP kai shwai NDA sarkarin toklo na motion at hop ti thu hi ama soi chau mi puin an sha thu soin Citizenship Amendment Bill a mizo mi puin ne na a in soi lo da na lo om to awangin tuna thil soi po hi ani nge yam ti rin har sa hle ani anti BJP kai shoi NDA sarkar a thlop lo tak zat ani chuan NDA chwa san mai hi thil ni dan tur zo khani thu antar langbok Congress Party chuan BJP kai shoi NDA le neda andu lo tak zat chuan pulal so ta kai shoi Congress Party malak na adin Mizoram Secular Alliance alo tel ve turin MNF te somin kanram kanhnam kan sa khwa him theina turin Congress Party chuan thei top choin ma an la zel don an ti a Mizoram Party dang zong te po BJP ro re na pai thla kani thei na Congress Party tho pui turin an som ani khati zong ka tun chuma chanchin thar kan ti chwa the ni a clear to zong te in zawain mang cha ule